Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Selamat kembali ke channel kami. Kami sekarang berada di KLIA 1. Sekarang pukul 7.30 awal Oktober. Dan kali ini kami akan travel ke Balkan 5 negara. Bosnia, Herzegovina, Croatia. Dan kali ni kami ambil travel agent Arba lagi sebab sangat puas hati dengan dia punya servis semasa kami travel Tokyo tu lagi. Ada video saya ni di channel saya, boleh tengok trip kami ke Tokyo. Trip kali ni ambil masa lebih kurang 8 hari, tapi termasuk flight semua dalam 10 hari. Akan ke 5 negara. Termasuk Montenegro, Croatia kan? Bosnia ada 2 lagi, tak ingatlah, banyak negara. So sekarang pukul 7.30 baru lepas solat tadi. Katanya berkumpul di kaunter L untuk check in. So nanti kita jumpa lagi selepas ini. Sekarang kami ke tempat berkumpul lapan meeting saja. Ya. Okey, dah tunggu, dah kumpul dekat ni geng-geng Arba semua ni dekat Lincoln. So yang ke-8 tu tengah tunggu semua sampai, lepas tu barulah dia buat briefing. Lepas briefing tu kita akan terus check in lah. Terus check in bag dan dapatkan boarding pass. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, saya Syifa, seorang airport conductor yang akan assist tuan-puan dekat airport pada malam ni lah. Okay, sebelum tu saya ada beberapa perkara nak ingatkan. Yang pertama, untuk bag check-in, pastikan dalam bag check-in tak ada sebarang bateri, laptop or bag. Okay, untuk hand carry pula, make sure dalam hand carry tak ada sebarang alatan tajam, tak ada lebih-lebih sana-sana. Okay, yang ni untuk safety precaution saja. Dekat sini ada yang pregnant ataupun ada yang tak boleh berjalan, minta assistance daripada pihak airline. Tak ada. Okay, semua sihat dia nak berjalan. Okay. Right. Okay. Ada apa-apa masalah ke, ada apa-apa nak meluahkan ke, jangan segan dengan cikgu, bolehlah panggil saya anytime pun boleh, nak minta ambil gambar ke apa ke semua boleh. So macam yang Syifa cakap tadi, nanti kita akan transit dekat airport Istanbul selama 2 jam 5 minit. Hopefully dia bawa lagi. Alright, dah check in. Luggage dah check in dah, luggage dah dapat boarding pass. So lepas ni kita akan pergi immigration, then terus ke terminal C. Gate kita kali ni C15. Bawa ni. Hah? Apa bawa? Dah jenazah dia kata kena bawa. Memang makan ni macam kat tu. Jangan sos. Ya. Dia punya di sana tak ada sos. Tak ada taste. Right, lepas makan Burger King. So sekarang nak pergi ke gate C15. Bagi pukul 9.20. So dekat tiket tu boarding pukul 10.30 baru boarding. So tak apalah, santai-santai dulu kat sini. Okay, kami dah dekat gate C15. Tunggu time untuk boarding kejap lagi, dalam pukul 10 kot baru boarding. Airline Turkish Airline, dan kita akan transit di Istanbul. So flight lebih kurang 8 jam juga kot ke Istanbul, then transit 2 jam, then another 2 hours punya flight ke Skopje. Mungkin kita sampai di Istanbul pun pukul 5 pagi, 6 pagi.
Dan sampai di Scotia dijangka dalam pukul 9-10 pagi kot. So apa-apa tak apa, nanti kita jumpa lagi di Istanbul nanti. Okay, dah sampai Istanbul punya airport. So dah lepas transfer punya counter tu. So sekarang nak tunggu ke B6B gate untuk ke Scotia. 7.25. Sekarang ni pukul 5.37. So kita tengok dulu kat gate dan cari tempat solat subuh tu. Tak tahu pukul apa masuk subuh ni. Oh, okey ni kita tunggu dekat gate lah. Sekarang kami nak berjalan ke gate B. Tapi tak ada rushing lah. Cuma berhenti dulu lagi dia. B belah sana untuk ke Scotia. Kita punya gate B6B. Lepas tu kita cari tempat solat subuh. Alright, dah sampai dekat gate B6B&A. Jam pukul 6.20. Tak kalut lah, banyak masa. So baru lepas solat subuh tadi. Subuh kat sini masuk 5.32. So subuh flight kami akan ke Scotia nanti 7.25. So sekarang kena tunggu gate buka. Dah sampai dekat Scotia, Macedonia airport. Baru ambil bag. So tunggu rakan-rakan pergi toilet semua bag dah settle lah. Alhamdulillah. Maksudnya tak ada yang hilang kot. Lepas ni kita ke mana? Lepas ni kita naik bas terus ke Old Town dulu. Kita jalan dalam 3 jam ke 4 jam. 3 jam lah. 3 jam makan, solat sekali. Lepas tu 3 jam lagi ke hotel. Okay. Zadnan, I will be your tour guide for the whole trip. I'm not going to change anything. I'm not going to bus the driver. If you want to change me, no problem. I'm working for over 20 days, so I will need some rest. Dah naik bas, hujan dan sejuk. So temperature tadi pilot cakap 4 degree. So I think about that lah. So first stop kita akan stop dekat Skopje Old Town. Tak semua cakap situ. Cuma gerimis. Tapi payung semua dalam luggage besar tu. So kita jalan je lah. My name is Adnan and I would like to introduce our coach captain, Mr. Asmir. Can we give Mr. Asmir a round of applause, please? So we're coming from Bosnia. Yeah, we're coming from Bosnia. Yesterday we drove all the way to Macedonia and we're going to be here with you on this tour, of course, for about 8 days. Ladies and gentlemen, I would like to wish that you enjoy all the 8 days. It will pass by really, really fast, you know. Dah sampai dekat Skopje Old Town. Kita berjalan about 1 hour. Temperature 10 tapi dia punya wind chill dia sejuk. Quite sejuk kan lah. 60 years ago, the earthquake destroyed the city. As you can see, even part of the building. Jalan-jalan sejuk.
Baju sejuk, cap semua-semua ada dalam beg besar tu. Kita tak sempat ambil lagi. Unexpectedly. Sebab last week 20, sekarang ni dah in the below 10 punya degrees Celsius. Alright, dah sampai dekat masjid painting. Masjid ni small masjid je, tapi dia dicat, dilukis di dinding, dan di dalam pun ada banyak lukisan-lukisan daripada lukisan Turki, lukisan macam-macam lagi. So kami pergi solat sini, lepas ni akan gerak ke hotel. Okey, kami baru berhenti dekat R&R, toilet break. Is dekat pegunungan, berhenti kat pegunungan. Atas mountain lah R&R dia. Lepas pada sejam daripada masjid tadi, so berhenti sekejap untuk toilet break. And according to our tour guide, dia punya the snow kat sini unexpected. Last week temperature 25. So sekarang temperature about less than below 10 lah, 5-6, and then ada snow dekat itu ni. So ramai-ramai main snow lah, jadi boleh dapat main snow juga kali ni. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah dah sampai kat bilik Igreef Hotel. It's very long day daripada KLIA sampai ke Istanbul transit. Lepas tu flight 1 jam ke Skopje, and then kita daripada airport kita ke Central Market, dia macam bazar jugalah. Then kami bergerak menuju ke sinilah, keluar. Then on the way tu kami stop dekat masjid Painted Mosque. Painted Mosque ni dia tak cat, tapi dia ada lukisan-lukisan. So di dalam dia pun ada lukisan juga, lukisan lukis tangan. Dia bukan painting. So lepas masjid kami terus ke sini, and then stop by dekat rest area on the mountain tu, on the top mountain tu. Situ ada snow sikit, so bolehlah view snow, ambil gambar dekat snow tu. Then lepas tu terus ke perjalanan 1.5 jam untuk sampai ke sini. Dan sampai tadi pun dalam pukul 6.45, 6.50. Dan terus dinner, dan kami naik bilik lah. Sekarang ni nak rehat. So okey lah, nanti jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu,
Hari Sabtu, hari kedua kami di Macedonia, di Balkan. So hari ni plan hari ni cuaca sejuk, 4 degree. Cuma tak ada angin je, tapi ada matahari. So kuranglah dia sejuk dia tu. So hari ni hari Sabtu lepas breakfast dah check out, kita akan ke Ohrid. Ohrid ni kita akan naik cruise. Pusing-pusing Tasik, katanya cantik. Lepas tu kita akan pusing-pusing city tour dan sightseeing lah, then lunch and then kita solat sekali sebelum kita bergerak ke Tirana di Albania. Lepas tu dipark ke Skoda, pronunciation pun tak betul lagi. Skoda untuk change hotel. So untuk hari ni punya plan lah. So expecting the whole day jugalah, daripada pagi sampai lewat petang lah. Hari ni plan kita pagi ni kita akan pergi naik cruise dulu dekat Ohrid, and then kita akan jalan kaki. Kita jalan kaki, kita ada Old Bazaar baca semalam. Lepas tu kita akan pergi Albania. So it is around 3 hours pergi Albania. Nanti kita ada jalan-jalan dekat Albania sikit. Nanti kita akan check in hotel. The visibility of the water inside of the lake, it's above 20 meters. So which means that it's really clear. They have over 200 species of fish inside of this lake. And it's very popular for Ohrid pearls that they are making from some of the fishes. You can buy it, of course. We will actually bring you to one shop of the family, like a really special shop of the first family that knows how to produce Ohrid pearls. So it's gonna be a really interesting experience, especially with our local guide Tanya. She's a really nice lady, and of course she loves her job, and you will love her energy as well. Okay, sekarang kita nak pergi naik cruise kat Tasik. Antara Tasik yang paling dalam kat dunia, lebih kurang 300 meter deep. So hopefully we'll enjoy it. Kami sekarang dekat atas boat. So tour lake sejam lebih juga kot. Lepas tu cantik lah. This is the deepest lake in the world. It's created 24 million years ago, and it's and they preserve the water. Air ni boleh minum and then a lot of species, air tawar punya species lah, trau, eel, belut, dan banyak lagi lah. So this is under UNESCO punya site sekarang ni. So kat atas tadi sejuk lah, it's about windy.
kami turun bawah, panas sikit sebab kat dalam kan. And behind you have the other one. If you want to buy some sweet stuff, if you want to buy what? Rice. Macedonia produce the best quality of rice. Also, tobacco, best quality. Coffee flour. And we export, but it's controlled by CIA. And only a small percentage will live in Macedonia for pharmacy. Today is nice, beautiful day. We shall take a walk where you have this shopping street, and we will finish where we have our oldest mosque, Ali Pasha Mosque. You may see the minaret over there. Only one shopping street, not a problem, no chance to be lost. We shall take a walk. First we take a walk, and then you shall have free time for yourself. And Adnan will tell you what time to be back again to go as a group for lunch. Baru lepas naik boat, so kita nak pergi shopping street. Lepas tu ada shopping barang-barang tradisional kot. Lepas tu kita pergi ke masjid. Ada luar 02. Ada luar 02. Dengan harapan. Sambal ada. Tadi kan Alright, baru lepas solat Zuhur Asar di masjid kat sini ni. Apparently Zuhur masuk 12.26. So sekarang 12.59. Tapi di sini dia orang fix Zuhur, dia orang azan pukul 1. So solat pun lepas Zuhur, lepas azan lah. Mana pukul 1 dah dia orang solat, dia orang fix. Maknanya dia orang tak ikut waktu. So bagi peluang dekat jemaah tempatan ni, dia ada dah fix pukul 1 lah. Bagus juga. Masjid tak adalah besar sangat, tapi ini masjid paling tua di kawasan sini. And dia orang preserve masjid ni. Okay, wuduk kat sini memang sejuk. Air sejuk sebab dia tak ada heater ke apa semua. Air tu dekat dia punya fountain saja. Cantik fountain dia. Lepas tu dia sediakan towel kecil untuk lepas ambil wuduk tu dia boleh lap towel tu kaki semua-semua sebab sejuk kan. So then towel tu percuma je. Then towel tu nak dibuang dalam bekas yang inilah. Lepas tu cuma toilet dia tu bayar almost every masjid tu toilet bayar €1, 50 sen euro untuk pakai lah. Okey, lepas salat Zuhur dah kita nak ke
bergerak untuk naik bas dan terus cross di country line ke Albania ke dia punya main city Tirana. Itu bandar besar, I think capital city of Albania tu, Tirana. So sekarang pukul 1.20, perjalanan katanya dalam 3 jam. So in between tu kita akan stop, toilet break semua lah. Tengah beratur pukul 3 lebih dah. Tengah beratur untuk border crossing ke Albania. Selalunya dia orang cakap kejap je bagi list senarai nama, dah boleh ni lah. Tapi kali ni dia orang collect pasport untuk di stamp, di cop. So dah dekat dengan setengah jam lebih lah, atau sejam kot. So tunggu je lah. Okay, so I would like to wish you a warm welcome to Albania. You can see the Ohrid Lake again, because 1/3 of the lake belongs to Albania, of course. But more attractive side is definitely on the Macedonian side. You know, Albania as a country, you know, they were influenced by, you know, even before Ottomans, but mostly they were influenced by the Ottomans, you know, from the 15th century. That's why this country, it's a Muslim country, majority like 50% Muslim. They also have Orthodox and Catholics, but 50% of the country it's Muslim, but they don't practice. They do not practice too much, you know, the religion over here, you know, because of the influence of communism. They have suffered like about over 100 years of communism regime until 1990s, when they changed the political situation, the constitution of the country, and became democracy, like arrived to Albania. But before that, they were ruled by one guy called Enver Hoxha. Enver Hoxha was, you know, it was a communist leader, almost like something like North Korea right now. No middle class over here. You have rich people and you have poor people here. That's how it seems to me. Okay, dah sampai dekat RNR. So toilet break, coffee break. Lepas tu katanya dia nak kena basuh bas. For some reason tak tahu kenapa. Tapi tak apalah, kita santai-santai tengok minum kopi dah kot. Okay, dah sampai dekat Tirana. Cuma kat sini tak lama lah. Ya, 1 jam je. Lepas tu gerak ke hotel nanti. It's not historic town, but it's modern town. Cuba ambil gambar. Kita dekat one of the bunker yang Anan cerita tu, yang berapa ratus ribu biji bunker yang dibuat masa zaman komunis tu. So dia bunker ni dah dijadikan museum.
Nak pergi dinner dah sampai lah. Jadi dapat kunci. So dinner is not buffet type tapi is a set dinner or serve dinner. So jom kita tengok. Sampai